Assalamu alaikum, hurmatli seyircilerimiz. Efirde haberler vakti studiyada Lila Vedjatchalışa bugün programımızda. Yarımadamızda yağmur ve burçak yağa Kırımlılar sakınmak gerekler mi, yok mu? Tavrida trassasının bir kısmı endi hazır, yanı damartada maşinalar katnava açıldı. Sankt-Peterburg şehrinden yüzlerce Kırım Tatar eserleri, unikal şehirlerini ne yerde görmek mümkün? Endi bu akşam ekspertler Kırım'dan şimalinde ekologik vaziyetinin tetkiqatlari boyunca tolu neticelerini taqdim edecekler. Bu haqda bugün Cumhuriyet yol başçısı Sergey Aksyonov Ermeni Bazar şehrinde operativ ştabının toplaşuvunda haber etti. Oturuşuv devamında mesuliyetli hizmetler şehirde ve yakın yerleşken köylerdeki muhit haqda isabot berdiler. Kırım'da Rospotrebnadzor idaresinin rehberi Natalya Penkovska haber etti ki Kırım shifoxonalarında rahatlangan ve bugün bakılgan ballarda onların sağlığına ziyarli tesir tapılmadı. Мы сегодня проводили даже эксперименты термически обработанной известью. В данном случае вот попробовали, то есть один КАМАЗ привезли на место непосредственно там, где брали пробы, то есть как бы и провели такой эксперимент. В результате гипс получился до вечера буквально, то есть вот мы смотрим, взяли пробы, то есть до эксперимента, во время эксперимента и после эксперимента, что получилось. Вот как только все наши научные учреждения, то есть дадут нам заключение на основании того, что внутри и чем его нейтрализовывать, соответственно, будет принято решение о том, как закрыть всю эту площадь. Kırımға kelgen yağmurlar Kırım paytaxtının sakinlerini quvandırmaq yerine korkuzdılar. Bugün yağmur tübünde şemsiyesiz yürmek hafsız mı, yok mu? Bu haqda bizim nevbeti kelefhamızını seyaratımız. Kırımda birinci yerde turgan mevzu ekşilikli yağmurlar. Evde, işte ve ijtimaiyaglarda adamlar Yarımadanın şimalinde himik darqaluvının akıbetlerini faal şekilde muzikere eteler. Çeşit çatlarda telaşlı mesajlar yolanıla, açık havaga çıkmamaga çağıralar. Devamlı kurgaqlıktan son nihayet Ahmejit'te çok beklenilgen yağmurlar yağdı. Ama Kırım paytaxtının sakinleri yağanaklar sağlıkka zarar ketirebilgeninden sakınalar. Ahmejitler Ataşehir'de sarı tüstek gölçikler tapalar. Ekspertler korkmağa sebep olmağanında eminler. Kırım Federal Üniversitetinin alimleri operativ tarzda bugünkü yağanaklarını teşkirdiler. Tahlilinin neticesinde Ahmejit'teki yağmur insanlar için işte zararlı olmağına gösterdi. Мы сегодня сами проводили замеры. Дождь вполне естественной природы, pH близко к нейтральной, поэтому никаких проблем для здоровья жителей, для окружающей среды мы не нашли. Не исключены как раз вот на территории Армянска повышение кислотности, незначительное, подчеркну. Это не значит, что у нас с неба будет литься на нас кислота, конечно, это очень слабый будет раствор. Вот. Но, тем не менее, возможно подобное выпадание, но я думаю, в первую очередь это скажется на растениях. Возможно, мы будем видеть характерные, как называют, да, ожоги химические. Но, опять же, это только на уровне вероятности. Я думаю, что скорее, даже если дождь пройдет, то он в целом только оздоровит ситуацию. Sinoptikler de tasdiqlaylar. Ahmejit'te yağan yağmurda zararlı karışmalar yok çünkü циклон Cenubi taraftan geldi. Дожди пришли с акватории Черного моря. Значит, в Крыму такой неустойчивый характер погоды в связи с южным циклоном. Мы ожидаем сегодня у нас четверг, пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Со вторника антициклон, который установится над Крымом, принесет хорошую, ясную, безоблачную погоду. Естественно, дожди прекратятся и будет тепло. Ekşilikli yağmurlardan korkanlar dam tübünde saklanalar. Açık havada kezingen Ahmejitliler ise yağanaklarga ve hava soğukça olganına kuvanalar. Onların baktığına yağanaklar Yarımadada daha birkaç gün yağacak. Надеюсь, что вредных осадков не будет с Армянска, а так это долгожданное для нас явление. Очень рада, что пошел дождь. Не боитесь, что может быть кислотными осадки? Ну, вы знаете, не особо, конечно, не боюсь. Нет, я не рада, он кислотный. Новости читаем как бы. Kırım'ın şimalinde de yağmur yağdı. Alimler yağanaklar Ermeni Bazar rayonunda havanı temizleyeceğine umut eteler. Bundan gari yağmur Kırımski Titan zavodunun kislota-nakopитель donatmasında su seviyesini koterecek dep bekleyler. Lila Vedjat, Anastasiya Koşel, Ivan Yevdokimov, Millet için. Yalta şehrinde yağmur yağanı sebebinden yollarını ve kezinti zonalarını su bastı.
Күшле сағанақ сабадан тоқтамай, буй ақта ішсімай ағыларда шатлар хабері телер, шынды еларда буйық тықынтылар пейда олды, машиналарны ве курорт шарынан пекітілген ялы кенарыны сув басты. Бұл видеода сув ақымы соқақны кешмеге естіген экі қызыны алып кеткені көріне. 6 сентября. Құружилар Таврида трассасында ен ұзын дамартанын 80% асфальт иле төшіділер. Келіште Қырым көпіріне алып келген трассасының дамартасында соңғы қат төшіле. Құружилық ерінде біздің мұхбіріміз Фатиме Сейдаметова болынды. Арабалар бу ерде енді экіл күн қатнайлар. Бу Тавриданын бұрынжы нақлие тұйымы. Окерич районында ерлешеве Қырым көпірінден ярмаданын içine яда терс тарафта yol алған нақлие үшін айланма ер олара қызмет ете. В принципе, это первое искусственное сооружение, которое позволяет беспрепятственно развернуться. То есть, если у нас кто-то по ошибке не успел съехать, допустим, в Тамане, да, проскочил, переехал наш замечательный Крымский мост, то вот это будет первое место, где можно полноценно развернуться и вернуться в Тамане. Арекетні кергінлештірмемек üçün ярмаданын сәкенлері ве мұсафырлері üçün керекли чәрелер бақылды. Дүрт йолақтан тек екісі фаль шекілде чалыша yol қызметчілері бұны бірге бір яда 1+1 деп адлайлар. Строительство автоподходов, как вы уже знаете, у нас находится в завершающей стадии. Сдача объекта у нас в конце 2018 года. В настоящее время на протяжении 8-6 километров у нас открыто рабочее движение всех видов транспорта, кроме грузового. Yolның қапатылған yolақларында сабадан фаал иш алып барыла. Бұл ерде асфальтобетонның сонки ең қави қаты тошеле. Чақылы қарышма чоқ қатналған автомагистралер үшін қоланыла. У этой технологии плюсы в том, что можно прогнозировать усталостные характеристики асфальтобетона. То есть количество приложения нагрузки, да, мы все видим, что дорога первой категории, это довольно интенсивная, наверное, самая интенсивная дорога в России будет. Вот поэтому проектировали ее из расчета вот таких вот нагрузок, чтобы в ближайшие там лет 10-12, надеюсь, все будет хорошо и она выдержит, и не придется делать какие-то ремонты. Асфальтобетонның сонки қаты тошелген сон территорияны абадалаштырмақ, yol işaretlerini yerleştirmek ve sızıqlarını çizmək қала. Құружилар ишандыралар. Қоланылған мальземелерінің кейфиеті пек yüksek. По графику сейчас часть балок уже изготовлена, часть еще изготавливается на заводах. В октябре ожидаем с 10 по 20 октября полностью поставку балок на мост и на последнюю транспортную развязку путепровод всех балок и приступим к монтажу. К концу ноября должно быть полностью готово под проезд. Бұл yol Қырым көпірні Таврида трассасы ile бағлай. Оның ұзынлығы тахменен 9 километрны тешкелете. Құружилар бір ай девамында асфальтның уст қатыны тошы бітірмеге вади етелер. Демек, енгіл ве юк машиналар Қырым көпірінден Тавридаға тушып, yüksek кефетлі трассадан қатнай жақлар. Фатиме Сейдаметова, Эрвин Эмиралиев, Милет үшін. Қырымға 3 күнге Американ Эйет келді. Программаның ресми қысмы Ахмеджеттеки Надежда адлы бала евінің зияретінден башланacak. Америкадан келген жемейтшілер балаларға идеялер бағышлajaqlar ве тереклер отыртajaqlar. Sonra Американ Эйет Қырым парламентінің векілерінен көрушejek. Бұндан ғарым мұсафірлер үшін ярмадамызның en белі ерлеріні шу жүмледен Ливаде сарайында экскурсия кечірілejek. Ахмеджет ве Ялта шарлерінден ғары Эйет векілері ақиярда болынмаға планаштыралар. Эрмени базар шерінде вазет стабиль, Қырым әлесі үшін төліке йоқ. Бұл ақта Қырым Жұмғыреті бойынша Русия февкуледе вазетлер назерлігінің хадимлері илян етелер. Тетқиқатлар кешірмек үшін лаборатория чалыша ресми екінлер чықарыла, тевселер беріле. Вазет дайма незарет етіле. Абсолютно стабильная ситуация. Никакой угрозы жителям Крыма нет. В том числе никаких кислотных осадков не ожидается. Несмотря на то, что у нас идут дожди, ничто не угрожает жизни и здоровью крымчан.
Пермь шәрінден келген мутихасыслар Эрмени базардан чықарылған балаларны алыны тешкірі башладылар. Шындығы вақытқа же олар иш бір балаға зарар кетірген шейлерні тапмадылар. Буақта бүгін журналистлерге Эким мерkezінің тедавиле фышы бойын же мудир муавины тиби илимлер докторы Ольга Устинова хабиратты. Мутихасыслар нетижеде чықармақ үшін 300-350 балаларны бақып чықмақ кереклер. Устинова қошты ке меркез Пермь шәрінде бөле меселелерінен 25 ел девамында оқыраша, олар әліге техноген тесір олдымы, йоқмы деген суалге жауап бермектен ғары әліге ве акимиетке тевселер бережеклер. По результатам, предварительным результатам вчерашнего дня никаких токсических воздействий с угрозой для здоровья и жизни детей на вчерашнем осмотре не было выявлено. Енді башқа хабарлерге кечеміз. Қырым сыныржылар идаресінің хадимлеріне август айы девамында 10 кере хабар бермеге тырыштылар. Бұақта идаренің матбуат қызметі хабереті. Соңғы сефер Буадесе Эрмени базар кечуф ноқтасында юз берді. Киев сакина сыныржыларға мұраджат етіп, Русия сынырыны тезже кечмек ярдым сорады. Емде машина бақылмағанын істеп, хабар бермеге тырышты. Қанун бозған шақыслар мемури месулетлеге желп етілечек. Қарасу базар районында Ахмежит Керич трассасында юк машинасы авдарылды. Бұл ел қысмында бұл юк тықынты пейда олды. Бұл ақта ішсімай ағыларда қазаны ось көзлерінен көрген инсанлар хабираттылар. Қаза Зуя қасабасында юзберді машина елінің четіне авдарылды. Зарар көрген адамлар ақта малюмат йоқ, ама Ахмежит тарафтан Қарасу базар бетке тізілген тықынты чоқ километрге узанды. Руслан Бальбек гражданларының невбеттеке қабулыны кешірді. Бүгін Русия Девлет Дума мебусындан 12 дензеде инсан ярдын сорады. Ең сық сеслендірілген суаллер ер дамартанын алынуы ве мүлкет ақының респелештірілуі. Бұнен берабер Қырым сакинлері Қырым татарлар топлу яшаған ерлерде инфраструктурасының елештірілмесіне фаль шекілде иштирак еттейлер. Ахмежит районының суын Ажи мектебінде Қырымда доған Улу Ватан женкінің қарманларына бағышлап мемориал таш қойылды. Бұндан евел мектеп территориясында қараманлар аллеясы açılды. Герои Крым адлы Қырым региональ жемиет әрекетінің түшкілячылары тереклер отырдылар. Шымдайсы мемориал тікледілер. Қайт етмек кереке әнді Қырым Жумхуриятының 4 мектебінде 150-ден зеде терек отыртылды ве бір ел девамында бір аллеяда қарманлар мемориалы пейда олacak. Бірінші қатыра таш енді Ахмежит районының Пунтулған көлінде ерлешкен мектепте Улу Ватан женкінің 73 елығына бағышланып қойылдылар. Страна нуждается сегодня в искренних героях и в искренних патриотах, которые бы защищали свою родину. И вот наш проект как раз на это и ориентирован, чтобы эти дети видели имена героев, изучали их биографии. Мы проводим лекции про этих героев, чтобы они знали, что такое их родина, кто им ее освободил и кто оставил им счастливое будущее. Хотелось бы, чтобы на этой памяти возлагались цветы, чтобы читались молитвы этим героям, чтобы дети помнили, и чтили их память. Это самое важное. И брали пример, конечно. Қырым-Татар медени тарихи асабалық музейінде 19 асырының сону ве 20 асырының башына айет Қырым-Татар нағышлары ве тарихи фото ресімлері адлы сергі açılды. Қырым Жумхурiyet медени назарлығы қол тұтуы Санкт-Петербургтан Русия Қавмият музейінің фондларından 100-ден зеде уникаль экспонат тақдим етілді. Милли ел ұшының эсерлеріні бізі мұхберіміз Султанис Такаева көрді. Бұл кечік одада керчектенді уникаль антиквариат шейлер топланды. Қырым татар нағышларының 100-ден зияде нүменелеріні зиманеви Қырым сәкенлері бірінші сефер көрежеклер. Милли киімлер, қадын баш киімлері, явлықлар ве деварлар үшін юзбезлер. Олар эпосы 100 ел әвелсі чебер нағышчыларнен Қырым татар халк ань-анелері услюбінде япылған ве чеші түрлі орнеклернен яраштырылған. Женские головные покрывала, то есть по составу здесь в основном, конечно, вещи, вот, которые, или, значит, это кыбрызы, которые украшали стены домов, причем из разных районов, и Южный берег, и Степной Крым. Шербенти, это вот девичьи покрывала, марама женские, тоже вот, узорно-тканые. Ну и небольшая, конечно, коллекция мелких предметов, которые тоже украшались вышивкой. Это вот кисе, здесь есть и вышитая челма.
Бу эпосы эскі шейлер Санкт-Петербургта ерлешкен Русия Қавмият музейінде 100 елдан зияды сақланған. Олар Қырымда 20 асырның башында белі әлімлерінен ве музей хадимлерінен топланған. Әрбір нүменені қавмиятчылар о вақыт диққатнен огреніп паспорт тыздылер. Вебете бу en güzel, en meraklысы bu sergini, bu eksponatlарын өзлерінің паспортлары бар ve айтмақ мүмкін. Қайдан алынды ve birkaç şeyleri de tap adlarını айтмақ мүмкін. Bunun sahiplері kim еді? Бу сергі енді Қырым әлімлерінің, қавмиятчыларының ве медениетшінаслыларының мирағыны желп етті. Олар 3 ай давамында Қырым татарнағышларының хусусиетлеріні огренежеклер. Biz teklif ettik Rusya Etnografik Müzeyini birlikte bir katalog basmağa. Kırım Tatar ameli sanat katalogun hem Sankt-Peterburg'daki müzeyin, Kırım'daki Kırım Tatar Müzeyin, Bakışsaray Müzeyin, Yalta Müzeyin, Kırım Etnografiya Müzeyin fonlarından toplap en güzel örneklerin bir kataloga getirmek ve basmağa isteyimiz. Сергі экспонатларының арасында о вақытта кезлевде яшаған яш оғланның милли киімі бар. Артқач бір шей yok. О земаневи модельерлер үшін ориентир ола білір. Чөнки шымды еркек киіміне Қырым татар өзгінлігіні қошмақ ақта актив суретте лав юрсетіле. Сотрудники музея этнографического российского пообещали дать все в виде фотографий варианты, которые у них есть, сохранились. Это разнообразные арнаутки, да, то есть это вот верхняя одежда, которая использовалась в качестве жилеток только с рукавами. Поэтому для меня это действительно очень важное событие. Вот взахлеб знакомлюсь и благодарен Софии Ханум, сотрудникам нашего музея, за такие вот эффективные коммуникации, которые позволили сегодня крымским татарам, крымчанам, гостям полуострова ознакомиться и вот погрузиться в крымско-татарскую культуру. Бүгін 2000-ден зияды экспонат Русия Қавмият музейінде сақлана. Қырымға есе бұл қиметлі топламның кичік бір парчасы кетірілді. Сергіні ноябрь айының соңына же көрмек мүмкін. Султанис Такаева, Алишер Алимов, Миллет үшін. Болелекнен бізім яйнымыз соңына етті өз сағлығынызға мұқайт олыңыз біз үлі қалыңыз.